DJ Spell turn me. Yeah! It was either go all in on Twitch or come home and go on the dole. I te tau 2020, ka rongo a Haden Gilgen, a.k.a. Spell, i te reka o Angitu. Tū mai ai ia hei kaituku waiata i ngā karapu huhua o Poipiripi. Nā wai, ka tanuku tōna ao. Ka tau mai ko te uru tā, ka noho tara āwhare tātou, ka ngū te ao waiata. So I was DJing, 2-3 times a week. That was my main, bread and butter. COVID hit, all the bars, all the clubs shut, no mahi. So, get creative. Ow! Ka tahuri aia ki te Twitch. He pai ipurangi i whai wāhi ai ia ki te tuku i ōna pūkenga manawataki. Hei tā Spell, nā te tahuritanga ōna ki tēnei pai ipurangi i kaunga ai tōna ao. Do I go home? Do I put my little bit of savings into the stream? I don't know if it's going to work. Tau mai ai ngā tini hua o te pai ipurangi nei ki aia, i te wā tika, i te marea e noho pākati ana i o rātou kāinga ki minga hauai. Do you want to hear these bars there? Are you ready? E hara i te mea i rata noa ngā kai whaiwhai ki aia nā te pai o āna waiata. Engari, i rata hoki rātou ki āna kōrero mo te whakarite manawataki. Okay. People come on the stream and they say, how did you learn how to play the piano, Spell? Ka mutu, ko tana taha pukuhohe, no rāhui pōkeka, kei te rongohia. A-Town came through with the gifted sub, thank you, my bro. I don't know why I did that. I'm in a funny mood today. Anyway, so I'm trying to do work, alright? Stop bothering me. Ka taka te wā, ka hau te rongo o Spell. Neke atu i te whā te kau mano ana kai whaiwhai te pai Twitch i nāia nei. I te tīmatanga, ko tā te kaiwhakamahi Twitch, he whakapāho i a rātou anō e purei kēmu a te ana. Engari i nāia nei e whakapāhotia mataoratia ana ngā mea katoa. And now it's all mashed together, being funny, being a performer, being a good talker, communicator in front of an audience. I can wrap it all up into a big, nice package and present it. The dream was pay the rent with my art. So now the rent's being paid with my art. Now I'm sort of like, well, now what? Buy a house with my art. So I guess this is just a stepping stone to the next thing. He kupu aki a Spell ki te hunga e hiahia ana kia noho mai ko Twitch hei mahi matua mā rātou. If there was anything that I kind of held on to, it was be yourself. Being yourself is so much more valuable than trying to mimic or trying to imitate someone else.